svima ljudi, dobrodošli na kanal Traxer Page. Da ljudi, kao što vidite, nešto novo na kanalu, a to je ime kanala smo promijenili. Znači, zato što mi se svidjelo, želim da promijenim kanal, da ne kopiram druge ljude, logično, pošto ste mi svi pitali kad se nađe drugi kanal, vidi ljudi, Clash of Srbija, na primjer, ja napisao Clash of Bosnia. Da ljudi, zato sam promijenio ime kanala na Traxer Page, zato što onako sviđa svim originalno ime Traxer Page. Pa nadam se da ćete mi skontati opet. I promijenio sam ljudi sliku kanala, nije više Clash of Clans, zato što više neću snimati Clash of Clans, već samo sada da snimam od sad Royale i sad mi je slika od Clash Royale. Znači ljudi, promijenili smo, samo da znate ime kanala i sliku kanala, samo da znate da sam to ja. I ako vam se ovaj video, ostavite like, subscribe se na kanal. Znači idemo do 20 subscribera i postavljate malo, znate na video da postavljate pitanja za da li bi radio. Pa ljudi, postavljate pitanja, što više pitanja, makar 5 pitanja ili 10 ili 8, nije bitno. Sam da je više od 5 pitanja. I ljudi, sve što sam htio reći da sam promijenio ime kanala i sliku kanala. Nemam više ništa da drugo kažem. Ljudi, vi vidite šta sam ja zabranio još da kažem. Ljudi, zabranio sam još da kažem. Vidite kade. Šta sam zabranio da kažem? Humble Tuesday. Šalim se ljudi, ja ću idem da sam oni. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako sve gledaš, like, subscribe, mislim u sljedećoj epizodi. Ćao!